Okay guys, tanawan ninyong mga palibot guys. Oh, dan nami sa Bantalan karon sa Tubigon padong sa Bohol. Anya maglakaw pa mi paingon dito sa terminal gyud kay lakaw lang mi kay layo pa man among boarding alas 5:30. Okay, let's go. Ito. Nice ako ano. Nami maligo ba? Ike diha. May piso. Asa man? O ikid anang kuan ba? Tubig. Uy, nahom? Gabi. Ha? Nahom? Waman. Asa may mang lukso? Naka-record pa ni Ingo. Oh. Oh. Ano ba? Manglukso anang kuan dya. Anang mga bangka. Diha? Oh. Salat? So, I like it. I-post niya. Okay. I-post na? Pause video recording. Video resumed. Hello guys, na namin Button, stop recording video. Button. Pause video recording. sa Context Bantalan. activated. Talkback off. Kauban ako akong pagumangkon. Oops, dara. Okay, nindot kayong dagat siguro dara guys. Bugnaw kayong hangin. Bohol. Bihol. Please subscribe guys, Yusana Cebu Vlog. Thank you. Oh, nindot kayo dere.